Aba, Jeje. Asante bewura no. Say he baby baby asante hene bewura bia ne hu se wono na ebe no. The convoy na ekono. Abusia hwade. Aba. Jeje. Na se tutukotogo hene no. Ahene no wadi amana ye fese. Ahene ne biase me na ya to me se. Aden, dia. Dia. Jeje. Ete mitin mo shishime. Yes, asante hene no. Baba ni manya fo biase ko bukuro mo. Mo fo kra di fuwe. Mo kwa kwa no no say what king of kings. Ohene kase bi wo Ghana waba. Baba pie mu. Nsuro mo no. Yes, can see no. Lazara the great person on one. Yes, men in faith. Answer to Kotokoshin. They got to him and a hinia fair. And then when you want to or come up for an arrival. Dear, I require what was dear. I can't man in suit. Asante hene no. How fearful. Yeah. Solomon no. Do hene. When I say do hene. See what hene ya fair. Oh my God, hene ya kono. Chame kata graduate you wanna know. That's it. No. Children na hini dey be matter. Net ya hini different level. Na hini atsna we atsra ko be man so. Am obi man so agena. Santo hini pa. Refie hini no. So one na him so one na him for. Omudi kanda da o. Omudi kanda da. What to why ya some. Also says this. Omudi kanda da. Eko to kwa mudi ya share omura. What to why makasa nyo kasai. Enye ofana. Yeah. Bese we Vicky. USA. Sante flag na sante academy champion full. Great king of Ghana be him. Woman akaba mame. I said to Tukoto ade kameti asie. Anko bi plan kameti asie. That's anyway. Ka chile pa. O ka chile bruta. Shadie. Sa afede o hwasam na ye kam. O hu say yes asante no. Anu wadra no ye oman no. Opima pema. 4,000 will come. What is it? A day. I'm not yet. The second time, I'm not going to hear something. You know, see me now. And now, we can't tell some of the action. But dear, I never, Papa, you don't want to say. I never would do. I'm a new Nyansa Abamuza. Musia should be a shati. What a shati kakwa. 20 what dear. Good. Minting the mentra as it can foot it. And I say you run on. Yes. Say, I wish you know at the Canada. Something for celebrity because they can say, ya. Who say, a woman, Lady of Santa Mine, the Julia, that's a blow who could be shame. See, everyone, why are they were brave? The
Pete Ajansha. Kata Gretchen no. Did you ambassador? Our Ghana, US ambassador Ghana. Share you with us at the Hino. And in your fellowship here. And in your fellowship, should be. Vacatio, Sahini Nakasau. Hini and Yamasa, Hini and Yabu. Hini, and listen to what he knew. And then I look Pino. Danumi, Sabakai. Ay, Abishiano. Abba. Hini nakasa bebre hini no kinsoro mo na bepi kai we se me me ho wi ase me na agi UK bosso ladies of the house no our lady of the house aga aba ya ona money seeds, dear. Apa, you don't know. Something my back. I hear you what you when I see, dear. Toko hine etwa free. Eye prampe airport wa wotu fa akwa piem wo USA abrochimemu na beso se beka kire so de beto fom bia de bebro ba yenka bibin kire so asante hene wo hu yenka hinie pa de amasa don't go there dab enka twe efisa wo kanim de ne nyansa ene ahinie pempe so ahinie mu aye de aye asante hene pe de tibi ko bi man so ene ne convoy edi ne nakade edi kuro no makuro no hu se nipa foforo bi abakuro no eya sante herepe yete Ghana hana nkrofo na no kra yempe eni yesale a Ghana flag e ba no nkrofo bi flag de ye mpache o convoy de ya hu ye ya sante mewura na se to kotoko hene okopie mu ewo endra US abontemem na America abontemem enna convoy di na chi sa no convoy di na chi so no e ma wuti asese o hene kese bi ba emrofo kura giveaway say ye wo hene kese o hene popi ewo Ghana wo ba sra be di be na wotwe mienu bi ewo ye nche ha eti sa hene ye nsirifo o mu kura giveaway muti ha still na muda so kasa brabra Someone has sante hene yepe ene yeyo na se to kotoka hene kwa kwaduru na nnu abusu okoduru ye ambassador for USA a wo Ghana ha ele ko sia no na nye ono nko a he se ne wonene na de hie no koyo na yere ka ho ne maka ho na se to na kade e mo businessman so fu roja mu nyina atwa printekete ko kana se to kotoka hene ho amana ko ya award kese ansa na ko de ko side change bi mu ada nye de nye no na hia ye ka tro se Ebra na se tukotoko hene ewiase man nyina no woje ba bia ewiase bebe betru bia ehu say yes wo ye king Solomon of our time wo ye king Caesar of our time bebe betru bia ehu say yes wo hene kase aba anya Ghana hangwa e Ghana ha de twetwe pepi betru bia na no ko Poland so hu eye mrofo body ga kase na e guide no bebe asante hene ebe ko bia no mudi na chi guide na as a great king ebisi ewo Canada ebibisi wo America bontimemu eno na egusu wo hwem wo hwe convoy de yefto aso ya ye bo de pepe se ko bi memu de ye bra na se to kotoko hene ko piemu a ye nka de se go ni ene se na hene de Ghana happen e ka me pa che wo boa enya Ghana happen e ka ye ba bi obeko bi ehu sasante hene na epa no hwe nipa bochi ekosia no hwe nipa bodompem akosie ye bra na sante hene e de wodoko boduma ko sie se ye bra ya few wo nananom ye so betena ha emfie kwate pepe nie chese yento nka ba bia se yenya kwanya se yewura na se to kotoko hene ba ya hohoaho se eja ye twe no ne worship no ne welcome no de koduro ha mbese asante hene pe ya asante hene pe
wo de wote ho a man to ato anya to ato amaw makasa nya kasa maw ma twitwiri de nya twitwiri di maw na mo so le nsem bia no kwasa mo ka bia na mo ka fa Asante Hene ho ya de enya no ne yehwe ya de yehwe ne sa Asante Hene great kina ba bi bodru bia ne de agi ba bia flag na mo so ye ntwam no flag ne na agent na ha wa America bonten so no na yebura oba convo de di nanim no he no private jet me for private jet be patrol yebura ane the convo de di nanim nya ban convo do ene na kire wo say ye wo hene ene wo hene wo hene na tonsom so hene no akope ba bia tra na akope ba bi no ahoho anoma wa tonsom no akwa ho ho abansa na Asante Hene de wo di na hene ye ka hene a eno no Asante Hene hene he na me pese me kasa chese na ma me kora efi se na se tukoto hene be ma me metende so a na ma bo me mu ase ya tede so a na asore wa ma hene ye fe animonyema bamu na asia bamu mpuntu bamu eti be bedu bia no nipa bodom pem nipa gentra ha nipa se wo mata je ko gina ho se omo ko twa Asante Mawura be se Asante Mawura pe na sikafo pem do wo sika pa egina wiem egina nsuomu egina bosuomu twa Asante Mawura bi sida ya Asante Hene pe aya Asante Hene kache ho na obehu sa nema we wonta hu obehu no na Asante Mawura na sika ni pa no ogina nsuomu otwe no obehu no na wo bi wo sika pa no ogina wiem no otwe no entansi eno na cho say you great king bi dis Asante Hene na chini na mahenie no eje different na chini na kasa obi di Hene aya Asante Hene pe wono na mahenie no monyima ba mu wono mahenie ya tom amahenie tom Ghana henie ya to am ya to e wo ba bi wiase afa na nyina ha edisna mafufita atena se hyehyɛ ehu se ya kasa wo hena wonim nyansa wo hena wonim de amamra ne amane kwaso ebu ne kon na nyansa hye de tirim ma ene emfa sudwe hena ma Asante Mawura ene ebu ne de Asante Hene kotoko na se tukotoko hena otoso mi na ba bio ene ebu ne de hye ho na aka se de bentia uka se de ntia aka se kasa keke na aka se ntumefra besi ahene nya ntumefra ahene nya atake ahene nya mesumi wobi ahene nya no bia da bi ahene ene se ye ton wiase menyina eno ne Asante Hene ahene a wodi a waton he Asante Kingdom waton sese na wo so wote ho Africa na ho a na ahene ya ton waton ama ye beto so ama bibia ba na ansa da bia ka so wa ye father of no no odwe ne generation odwe ne nchirima no ho ntino wotena se mpuntuo ne nkoso no opema se be ya nchirima benya biadi ya bonedi dia kasam sese se be tro Bible biewa abusia so de me ya adwene se ya ba be tro Bible biema kana se to Asante Hene kana di be Bible ane se King Solomon mudi King Caesar mo Alexander the Great mo ahemfo kese we nyina di ban kana se to kotoko Hene opemso Asante Hene biadi be Bible because o mahini efe o mahini ani monyam bom o mahini ye kase it is still na wotena se adwere ho senti wa hene we me krom hene ne yepe still na wotena se se me no wa hene we be yepe still na wotena se ye nyina yepe ene mo nyina mo yepe de no waka akire woni ma bebre arefe hene ase to koto hene adie bebe wodu na no wodre so person no hene we yepe abusuya we have a long way to go so person we wo so woni wo hene we yepe akwana wawo akwana wa da na wo be yama ambassador so age wadi da be na wo be yama ya tu yansa afro da be na wo be yama hemfo be se wase ne asomo ene wo mre akwan ebida wonim pa so person still na woni Asante Hene yepedia ene akwan ebida wonim na nya sa de atraba bi na hwe bi wo afa na papa wonni ne hene wote ye ne baby bi no beko bia no wote Ghana nim no wote Ghana nim baby e president ntimi nkono na ase to kotoko Hene be magura hokoba ekwaje ne monyam sa de bre ekwaje investors de bre ekwaje fa hodie de bre dia na sa Asante Hene ne kwasi atoto na se Asante Hene na se tutu ne kwasi e brabra no Asante Hene na se to se yesumna eme wiase nyina hu se yesum beko yasa so Nyankopon ono pere na hene na kwanya wote so firi suru na wuro de bae obie ne ho wan na kwanya firi suru bae ogunya na wote so ye boma ho ya Asante Hene pere na kwanya ewuro ye bae
to sa wa hini we ye ne ntase competition sa wa hini we ye mo attack infantia no etabu so se de kan no ye wura na se to kotoko hina ko pem USA abrochimem na hwe convoy na ekoso no na pese o hwe kakra be se ye wo ken ene ye wo ken ye wo hene ene ye wo hene na se to kotoko hene be ma no wo de ne hene ye nko yo dine hene yanko o dine hene ama hene no monyama bam ama hene na se ba yo to this TV be sese maka so pemso akwa piem e wa America bontema mu de beto fom bia buso ya de bebro o lande sam ka so lande ya de bebro sa comfort na beto ato so na me hu se wo ye ken wo ye great king in Ghana so ska video no we are no shama masa nyina hwebi we are comment section no acha wadwa sumdwe ani abota kwa maka se so ba kwasam Ghana mama chief sense yin fon komo ne ha se e de fa ba kwasam ya mama Ghana hensam ho de and 1 2 days save tenase asantema wurante o ma henie aya kona henie afa ne de hu komo ami ka cho se ejewa palon ejewa luxurious hair ejewa cha se ejewa ko fami papa me so do besima na bo ti ache wo colors ahodo nia efe ye de boyeti wotu woyi ni 11 wo panwi papa bo ti abesra ne number na dash screen frɛ no 0549 400 482 0549 400 482 frejewa baby bielo wo bio bebro nwi papa extensions papa Brazilian wood papa chese nwi di poti na bo so dafom wona to wo fa ba edwa so wo giri di wo ba bia frɛ no na kwagigi bi na fa boti na ho enya fa wo de she papa bi franfo nya mabri mama ma ga jawa fa santama de she ena na meji wa kwade a beto so me sa me no be she da bia e o to this TV so